November ni sang ni le som ni panga pathian ni a football le Behbawm Bung lina kan tar lang le do na de ni zan lama khan English Premier League ka in khel enga mozat maya oma Brighton chuan ang khel mol man thiam American Express Stadium Falmera Michael Oliver in khel enkol na hnuaya Leeds United lo mi khualin first half sikhat fain ma an shuaya Danny Welbeck chuan minute som pakhat na hema soina goli khungin second half Diego Gomez chuan minute som ruk palina le minute som sari na te goal khungin sethum fain Leeds United an ne a Manchester United le Arsenal player lui Danny Welbeck chu man of the match atana khan ani in khel pum pui thirin Brighton lam hian zazela somli pakwa point pariat bolan chan lain Leeds United lamin zazela somnga point pahni bolan chang thunga Brighton lam hian voi som pali shots an ne atanga tum sari targeta kalin Leeds United team shots voinga an ne atanga voi ni targeta akal thunga heng khela hian corners voi som pakhat mu ani Burnley chuan masoi tu Arsenal chuan khelmol man tiam turf mura an lo mi khuala heng kheli Chris Kavanagh chuan kai shuain Arsenal lam hian first half a goal ni an khung Victor Gyökeres le Declan Rice da manga goal an khung chu point thum lutak an hlo pui ani heng khela hian Arsenal defender Gabriel dos Santos Magal has to man of the match atana than ni in Arsenal lamhian an thaddan bera in ramin David Raya chong goal vengin Gabriel le Saliba te laya an oma Timber le Califiori te tlarnung sira omin Declan Rice Zubimendi le Eze midfield an oma Saka Gyökeres le Trossard te tlarma an thung ani heng khela hian in khel pum pui thlirin Arsenal in khelan thunun zoka zazela somnga pathum point paruk ball changin shots voi som pahni an ne atanga voi red targeta akala corner strum ruk an hmua chuti lain Burnley lam hian zazela somli paruk point pali ball changin shots voi thum an neya goal zone ero tum khat man pet lo thunga corner strum khat an hlo chuak thungani Crystal Palace chuan an khel mol Selhurst Park Londona Peter Benki sakai roina hnuaya Brentford an lo mi khuala mol nei tu Crystal Palace lam hian Mateta goal khung mangle Nathan Collinson an lama ati lu pal mangin sini fain ne na an changa point thum lutak an hlo chuak hein khela hian Mateta Crystal Palace player chu man of the match atana thlan ani Fulham chuan ang khel mol man thiam Craven Cottage Londona John Brooks sakai roina hnuaya Ulsan lo mi khuala mol nei tu Fulham lamin sithum fain ne na an chang Fulham tan Ryan Sessegnon chuan goal khungin Harry Wilson chuan goal a khung chun zama Wolves player Mosquera chuan an lama ati lupal awangin Wolves lam hian goal an chhuah bel le ta a he baka hian Emmanuel Abadu chuan red card a hmu awangin Wolves lam hian kimloin minute somthum paruk na tangin ang khel Ryan Sessegnon chu man of the match atana thlan ni in he in khela hian Fulham chuan point thum lutak an hlo chuak Nottingham Forest on the City Ground Nottingham Darren a kai suina hnuaya Manchester United an lo mi khuala hein khela hian first half minute somthum palina Casemiro chuan Manchester United ma suina goal khungin he goal baki first half kan mulo second half minute somli pariat na Morgan Gibbs White chuan Nottingham Forest sipur sutin minute somnga na Nicolas Savana chuan goal ni na khungin 2-1 in Nottingham Forest tamin ma an suaya minute somret pakhat na Manchester United player Amad Diallo chuan an sipur sutin goal ni veve pe in team ni tanin ne toka point khatan lung oya tul heng khela hian Manchester United player Brian Mbeumo chu man of the match atana thlan ani Manchester United boss Ruben Amorim chuan 3-4-2-1 mangina player te arema lamen son goal vengin Luke Shaw delete le Euro te tlar hnunga an oma Bruno Fernandes le Casemiro te midfield laya omin Diallo le Dalot te wingback an oma Mbeumo le Matheus Cunha te attacking midfield omin Sesko chuan tlarma alu alum thung ani Tottenham Hotspur chuan ang khelmual Tottenham Hotspur Stadium Londona Jared Gilletta in khel kai roina hnuaya Chelsea lo mi khuala hein khela hian Joe Pedro an minute somthum palina goal khung mangin Chelsea lamin point thum hlutakan hlo chuaka Moises Caicedo chu man of the match atana thlan ani
Tottenham lam hi Vicario chong goal vengin Thomas Frankian 4-2-3-1 formation mangin player te arema. Danso le Van der Veen te defender Laya omin Spence le Poro te defender Sira an oma. Joe Palhinha le Bentancur te midfielder omin Kudus Sar le Barfgal te Tarman oma. Center forward ta hian Kolomwani amal tlatung ani. Chelsea boss Enzo Maresca chuan 4-2-3-1 formation mangin player Teremin Sanchez chuan goal vengin Chalobah le Fofana te defender Lion oma. Gusto le Cucurella te defender Sira omin. Reece James le Saicedo te midfielder an oma. Pedro Neto Garnacho le Fernandez te tlarma omin. Joe Pedro chuan striker na athok thung ani. Aston Villa chuan Liverpool Anfield ta an len chila hein kheli Stuart Arndwell chuan a enkola. Mual nei tu Liverpool chuan Mo Salah le Gravenberch te goal khung mangin sini fain ne na an changa. Hein khela hian Mo Salah chu man of the match atana than ani. Liverpool boss Arne Slot chuan 4-2-3-1 formation mangin a player Teremin Bradley, Konate, Van Dijk le Robertson te Fendera da in Mamars da Vili chu goal veng tu ani a. Gravenberch le McAllister te midfielder omin. Mohamed Salah Saboslai le Gakpo ten tlarma an moya ekiteke chu center forward tan mang ani thung ani. Ni zana English Premier League khelzo ani nu in zanin pathian ni zana khel ani ma in Arsenal chom point som ni panga mu in khelso matrikin ma an suaya. Pahni na hian khel kwa tanga point som pariat mutu Bournemouth an oma. Pathumna khelso matanga point som pariat bok mutu Liverpool omin. Spurs chuan khelso matanga point som pasari mu in palina din munan lua. Chelsea, Sunderland le Manchester United ten point som pasari bok mu in pangana atanga pasari na in karan lua. Manchester City chuan point som par mu in khel kwa atangin pariat na din munan lua mek thunga. Ulsin khelso matanga tum ni chen ne na la changin tun din muna table mong phan lua lum thunga. West Ham chuan point li mu in Nottingham Forest in point thum an mu thunga. Tun din mun English Premier League match week 10 khelzo ani to nu a hian Manchester United chu Manchester City chunga la omin. Arsenal po Liverpool, Chelsea le Manchester City baka Manchester United chunga tun din mun a hian an mek thung ani. English Premier League ka hian Erling Haaland chung goal som pakhat khung toinani top scorer ani a. Ama neighbor to Igor Thiago Brentford player chung goal ru khungin Daniel Beckpon goal ru ka khung boka. Trente pet goal tur siam saklama Hartman Mohamed Kudus le Jack Grealish ten tuk tlangin voili thau an trente pet goal tur an siam sak to bok ani.